Absia for a sign MOB be a quabba Jumadi Stronquin. Ya today ABRABO so I ABRABO ne kwa saying we shall see saying now the baby is saying according to no warranty ye here and someone ye libe to kwano na ma awie no awie yie na episode di kan no ye di nkomo bebre na nia yesua ye bedru ye minim so fa bi frimu nyinsen no yesua ekunu no ma say ye de eyere no yesua sa ABRABO ankasa kwa say ye bone ye funu no na wo pia erade de nsem no ma na chese wonsem ekura wonsem tina bofa bia amwa ne nsa no ena so ye toa so na sede wonim dada no ai oba hema maje medwe na chese eye dwumedie no na yegusuo no ene ye bedi nkomo awuram na ya hwe se wakura wonsem aba no de biem de na toa so na ye nyina ye maame ya de nyina me friend the queen mother ai Lady Reverend Ochei Bafo me pacho mami a counselor or a motivational speaker and a product of Great Fire International Ministry. Me amidi jumade nwucha me din do hima benowa o frame akosia spirita mejoso. Transidin na ye hyase na me mami akwaba na fe ye fan communication so. Mama abom to say. Don't be me do for now so e. Nyankopo adaroma me ho ye pa. Why ye fe? Wonso ho ye fe seja. Me suesu ABRABO na na ye boko no. Now. Right, mama nanu ye din komo bebre kwasem chese omanfo no ani age ho papa na ansa na ebeto aso no mesra obi ana enene de di kan a wo hwe mesra on all social media handles Facebook, Twitter, Instagram, TikTok mesra at Nhyira 104.5 FM ubo wo YouTube Nhyira TV mesra bomode na share na like na yento aso mama yedru ba bia ya wo abofra no okura nsem wamwa nsem odi aba ai waba wabedru ekwan ben na abofra waba bedru no ni awofo do ye no no wo ye funuma wo sua ni nyina no sei waba sei no be ye ne niam afa magu ho me kire se ABRABO enye easy tine mpanyefo se obra eye bona okay ekasa obra ye bona that is obra ekura bodendie. Okay. ABRABO no ne bonye simple sa. It takes grace to survive in this life. Wow. Stage bia wodi nipa wusia. Okay. I to say yeah exams. Now we person we promotion. Okay. Truly you need to pass that examination. Into stage bia abofra ana nipa bedru no. Nso hwe biba. Okay. Na abofra beto na wade ne nsem nam no ne nsohwe ebi ne se kombetimi ade no ayen sohwe ehyew betimi age no okay atiti bi betimi akoso ama ABRABO da ho no now ye ka se abofra kra ene hwan abofra ese wo be kire abofra wo aboba frafra wo bobonne ma frafra eno ene abofra mama so mo so what the Lady Reverend kan no wo bobo afrafra na se ekosa besi ABRABO no amu ABRABO na no oboko no wow abofra bobo ne ma frafra oda ho no osu e na ode ade okay tie haye abofra obobo ne ma nyina frafra opade bia obesu on timin kasaye ne actions are all taking nyina yese obesu di age de ope ekom de na ni sunko ehyew de na ni sunko ye awo de na ni sunko openofo a ni sunko se obi po jeno na ni pani ni honhompa na obeso be ko nipa wa ni sunko ne actions nko nti abofra obobo ne ma frafra no odi sun ena ye na ade ne actions nko ni sunko eho ne hia eho ye punch lines esu na na mama obebie tunes ne kakaka mai fi se abatan no bi ho no ma abafra ne esu a me bai di opesu me se opesu odi nto keta so a no wosu nanso se de wuchire na che se esu no bi ho na bibi kura ya se esu bi abafra su no e wa se wow now esu ne bitimi ye trait of free mame ana papa ho inti na ye jeans no okay connection na
or fire from mother and father no trait ni bitimi ba ne mu ko boy ye ne papa so no pesu pa ne ma mi so no pesu pa enu ti sa abofra no so ba onam sa trait ni mu esu ne gin na ba ne mu okay enu ti sa abofra no besu ba ne so no wonyina so maame no wansu kwa papa no wansu kwa sa gin na etena ne mu ma ne so ye no akwada na pikibi wansa no oda ye funu mu no ya abofra wapie into obobo frafra no that gene trait no e connected to him or her okay into abofra so yem friend she yem friend he your friend it brofum ai because onyanya nyina so se obetena se wontena sa abofra so tie na yenyantu ni dini a your friend it mama unze eko school ni ache he she it it's no me because go check akam fanche me it's no ye chance aboa na abofresh why is a sebe aboa onim na no bie eno nti na abofresh baby ye use it and a man okay entrase ne say onim kasa no wa kire de ope se de aboa ntimi nkasa nkire de ope ono su no age ade no akokọ pade akekeke kai okre pade a miao sana na ntwe ana odwan bi su a me ene po bebebe ne nasefo no equally baby can't speak eno nti odi su ana jenade mama yemi sa we na obatan bi adwuma ye ne kesere ne kakra me ba no ma wo no mama no no fo madwa ne kama madeda no prekupe de wo hia bia me de ama no nanso prekupe akora na tiemo wo su dendenden how do I know say bribi we na abofra we wo pe at that very moment mama fen free ha tiefo eni ahwefo tie na ya hwedwumadie we ya yentie ne ye yesua de na oba akwada bia me se onsu kwa ontie mu kwa without any reason bibi si kwa akwada pese wonom no fo tie free ha meba wo so akwada pese wonom no fo na komode no su komode no no dada ne ti wow sa wada wo maame ne na so a ode na no otwi wo no fo thinking openofo esu no enye su kiu ya no de ne se twi na no ode ne se twi na no no kira wo se opeduane bi edi na wo se mema ne bi anyini wo se mema na wo so na wo penofo na bi mu da so yesa o mu de so masamonko o masamonko mama yanko now sa kwada no bibi ye no a esu no e very loud what siemo ma what say bibi ya abofre ebi kwa na ntatie bi akohye na tade enu nti sa abofre so ayeto ne niam nyina si wi ayeto ana sabo abo bi tare mu a onka abofra no wompa akwada ne da so no sa abre no abofra ne da so no ye prepare so nyina ne ale ne ye enu nti ya ne yeta mo da white so sabo bi ne nam so a ye honintam na ya abo abofra because ontimi nka say mama abo bi kame now se o party team enyin kire bi a odi su ne beyi wa no now yes I kon the other stage abofra no da ne media ni su no se ba se wo hunu ni pa bi na one ne honhom nhia wo su den eno no patana ko enyi o patana gise nipa na free ho equally ene ne bi a o tete no ebe kwa akoye pe but eno no omposa nipa dua no ba ne so ne yaden so obi so try so obeje na otwe ne ho uncle abofra bi ha na ni bo obi anima no ayi nani ato nchen let's not take case for granted almost amu ya mofra no mte da ya adwuma they see a lot abofra bi eso anani abi ontimi nkasa no niam ohunu dooso enu te dru ba bia or the signs and gestures and ye na ade wo je na omma no ayese obeba no aba ne nsam wan na kira bofra saade no na brabo a wo bono no wow mama signs and gestures no ye be ko but let me get back to what you said on say okay bibi say abofra bi eso a ne third eye ye adwuma yes den na third eye ne close when na no ati na otimi kasa because abre no asembi wo ho ayenka
And into the moment Obabo say, Mama, Daddy, me who we no. A bit me dia samaba. Okay. And into akwada sha, na ni bie ma ne hunu ne ma twehia no bebre. Into so obi mponye no oba no wa wo hu. But won't me nya ho hwe. That is why parents need to pray. Okay. Because abofra they are helpless. Okay. Obobo ne ama frafra. Into are helpless. Obehu ade no. Senya odum bi na bedum no na abofo a wo wo bompa yesre wo mo na wo twa mo ho chate in just around them no. One shower mo so mo nyo adwuma they will just watch you. Okay. Not say they will not protect you. Ba o se ma sha ma abofo amamo. Se won kra mo. Yeah. Ne nsem na mo ho amasem. So how do we connect to our angels? Wow. I said, be one osuru benya adwuma ye. Okay. E de ne abusa nyame wanye. Was ye bie ya no na so osuru benya adwuma ya. Akwada na waba no nyame a ode ne bae no. Wa sha abofo bia ma obia won angels in life. Enti de bia na twa say no matter religion I will belong to, pray for your child. Pray for your child. The moment I your baby I wabeto no oye helpless. And nti na bi mutimi come bi mo yare no because ma me no otem akwada no ne hunhum mo ha oni ani bi akwada nani na owo no kra no obitimi be close no obitimi gene nsam ade when you the parent and mother na wote abofra no wonye serious na wo munye duru mama me misa we na obatan bi atena so a wonya obebisa abofra na ba ne third eye ebie yanhwe matan no a wonum ni adaje se de wo kan esu no bi e friend say ekom de esu no bi ye se bibi agbo bi kwa na eka no ana wahunu bi bi su komode no abatan a wo mu ni bre ma wonum ma because say you say abatan ni penetrate wo ye na 2 months na ne ho sha se ye na 1 2 hr no apie no jakora no sa matan no so bi wo mo ma no so ana bebre sa o wa bofra wa ye baby na wa ba no nye obi a ne twa so timeje wo ba no okay tieni o okay enye obi a na wo sense bia so abofra ni mu ense bi wo ho a bi se abofra ne ansa na obeba no ye fununum wasesa ne niam a wo hie nyina de abo okay odi be pia ye wo hyebre ne wo nkrabia wade ne hyebre ne nkrabia ba ye fa ba ko asasi so okay ye fa hyebre ye mfa nkrabia wade ne nkrabia wo krabai odi aba na hyebre de ya shama no eye de ya sha to no so de wo ka to wo ba no so ne no ne hyebre okay de wo krabai ne nkrabia so niema we ye wode ba ye no ebe ye den akwada no o protect ya ma no we je no na we je no na we ma na duane na we ma ni nsuo na bi fi nkwada ya no okay yesu kredi ano fie yi ne mai chocolates of baby enti ema obi fie ba no ye no mo ntasuo eye different okay ma me kura wo ba no fie ba no wow obetimi ama ne peg but you can't kiss your child. Wow. No be de ketrema atone banum. Wo de ketrema to akwada keto abofra nanum a e won sempi. Wo dua de bi wonemu. Wo dua wo ketrema so ade wonemu na eye papa ana eye bone. Wonum nkwamwa na ewomu no. James wo wonum. Wo salava ino no wo de ama akwada no. Sa abofra na immune system no wo form a. Sa wo hepatitis bi ade ama akra na bi kwa no start ngo sa apane. I just say na no mu penso na wonu mu tintasio to mo frenum na wo die gina wo die fre wo dua bibia ma akwada no wow obi wo ho a wo de honhom dua akwada ne mu obi wo de ne ade nsu dua akwada ne mu obi wo ho a sebe ma no si ba bi kakra tumi a wo de ma abofra no eye fie japade eso pa enti nya mo fre nyina na wo se eja wo mo opia se nipa no mpo a spiritual person na wotimi yi bibi fra akwada na so obetimi yi bibi fra akwada na so jumadi a wo hwe ndi ABRABO wabrabo ne kosen nimde ne de ma wosano on all social media platforms mesro Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Nhyira 104.5 ubawram wo YouTube a Nhyira TV bomodin se
wani boss wa no say wo sha mo bi na afutusem ewom enkomo na ye di na no den emfa wanu ndua wo ba no nkese wo ba emfa utachire manto abofra nanum na fe tete no na ye nim na enso na ya behunu se ne etintasuo di gu mofra num no so ayade bi a ehu pa se mama yenhwe bra abofra no afe ni muamia honam ba ne ho kakra no ma okwebo abuso da hwa no otonyom akwebo da hwa no so obiebie na no saa niema no so wasechire bia na ni nyina wa semedofo na se nyina ne se or communicate to the natural world to parents akwada estate enkasaye na estate as otonyom as odi agro eye tun no na opeke okay now osuan kasaye ne free de yen yekem okay ote kasa ne wo yafunum waba no nti kasa ohwe wanim din no ohwe wedi no ohwe wedi words are spirits okay words are very powerful the moment I wo je na grow na ohwe wanim no or picture we ye okay nti akoda bia hu ne maame a oni no ni sunko ofri yafunum beto wa wanim ne maame okay nti wo hwe wanim no hu ne maame hu se me maame ni how magical this is. Wow. Because a picture will not do more than what two voice at theatre. Okay. No for now, the man quadana or Modia to say no. Frumana, you free sono. A connection. It's already no, you are connected. And Wintina mammy be back. Tierney, a ya, dear manager, mamma, ya, more than a sub pony yum. Cassa, dear me by ye, dear me fine channel. Na say bayana, we are why winter men done it. Okay. Untimen dane and which is some funny sa connection no o man no phone no hwe na enim no communicate into ono so pick kasa no ba kasa kwada edi kan ka ye dada kasa bia kwada edi kan kan wasasi so no eye dada a cho ne ajanom onsempa wo na ne aye kan nyina no yemfa ne spiritual aspect kwanto nchen physically na no ye boso nene mama say pia ko kakra wo se akoda ni nyine no ne a otie no o adapt enu bi na wo beka mo ne ya mo yo no fie ho enu bi no wo beye abata ya mo ni adaje mama e ma ni titiriw mesra mo oba ni so aben no yie na nyare wodo aba pi no aye lack of non parental care ye me ni kunkoda na wo zakra no ni nutritional system kura no anye ye no wode anyine mama me misa we abafra no aba ne ma wo ye no ya na mema no pi fa no se wonu ma fa wonu ho adi o akra ni su fa na ma no fu e mema no wase ire bi o mbetimi aye sa bre no ana bebre kwa hwe se de ya ne se oba wo na be mate akonyom mi ane phone tetene na ye graphic okay ene wa tetene na ye radio ene graphic ene adane phones ene yen TV ne bola o mo hwe but se wo nya wo papa asase so a create connectivity okay sa connection na ne akoda na create no nim e for your own good so build the relationship well with the child at home wonyini na bibie ni a obe confide in you the father okay than the mother by yense way so like post repairs or like post attract okay e ma ta ko omo papa ho more ene mema so so akọ omo maame wo more because that is how naturally tankopon ye no okay enu titie like post repair me no mienu no atenka ni soro sa wone be ma behia nti mama no the way you almost see so passionate to omo maame no e different sa na mama no the way they are passionate to their fathers no and also a different a natural sa na nyankopon ye no okay e kire say bond that a man and mema ntem no e so strong and nti na any kwan say oba timi for oba ma ne ye okay okay now akwada ne bofra na wapeja no hona maba ne ho owia ne nyina bofra o kane magu o bo plate ade siwa ono afi no wo sesa ne ma bo ne bo ehunu ne obeye enti ojeje ne ho tata na chese ojeje abrabo eni ojeje abrabo kanu di ne ho agrobi samibo
Abrabo mini o. I'm coming. Here I come, Abrabo. Me na me bano. Me na matiesi no. Tisa akwada ntimi anwea. Anantia na tie. Because there were individual differences. Kwada bi wa wonwea. Dia wade baaye no, wea nim. Eye very deep. Eno ase kire ne sen. Akwada bi amfa wea anka ne ho ama. Wa amfa wea. Ofa anantia. The open of fire. Okay. Eye divine. Okay. Enu ta kwada bi wo ho a, watene maame na so a, watena se a obehu anu asori aso ade. Gura, amfa wea ama. Okay. Ne niam obobo frafra no, baby ekosi ma anu ofo so open no, e no pekeye. So it's divine. Eye divine. Na yenhwe obi a ono nso watena form wa be a 2 years about any bitini experiences 2 years we got 2.5 years na onyeje ne ho tata kora me eno wo so bi wa mafra no da se pa woni ma brabo we ni ma bebre timisi okay sa anya malnutrition na akoye yade a eni kwansa akoda atena form sa okay so watena form sa dia ende na ba fan samo bem so onye special child a yefunu mo onye makoso maame hwe obi timi hwe obi yefunu se no wato bibi akom wow enu ti yenyema yedidie niema basa nye nyina na yebetimi aka na at a go package ti ye kan bo se bi be free kira be hye bi mu ne ye koye nim abrabo no abrabo ye mframfra niema bebre wonti ase wow so wonyemo no how you protect yourself kosisa akoda ne beba abetimi abenante kosisa obewu asase we so no your responsibilities abrabo nye easy sa medofo enough form enye better sa o but awunya de bi nti ebi ma fa abrabo so luxury it's not rosary enye fo ena enye mresa hwa akwada ewie hwene na mu twitwe betwitwi obra ne wara wabo hwa akwada na mu ni mu twitwire o eno ti so ye parent na obawi a wo hyehyɛ ne gadgets okay se be ya ompra wo ofro no wo sɔre no wo tehwe abrabo ye kukuruhwe ase eno ti akwada na start na abrabo ye kukuruhwe ase eno kre se wo hwɛ mmɔfra sɛ de wonom ne yesitie obeba na no obi dia no ka ni TV kakraka omo hwebo na ni ba no sa akora na fro TV ne te soro wajeja no no ayi ni si fom ni nyina no don't take it as fun enya agudie keke na abrabo dwumadie so mama ebiebie mu se sa niema ni nyina no ye niema wo de frafra kira abrabase wo kukuru ohwe ase no wasore ense mata ntete no akwa ahwe ase a na yensere no sa akoda hwe ho a mo no ansori okay sa du press enye sa onwe aye ofrimpa so atiato wote ho watiato a ontimi start ewie a o sa akoda timi ewie about obo oda ho se ya this opega no that stage no ye boa no but the otimi ewie okeka no ho no to otimi sorry no sa baso oteto amane sorry because life is war okay obra yo kon so hwe ase wa be sorry otimi sorry na wansu a hunu se ne da acheso koda bi wo ho atirimude ene buapayo oda ho akosi se obeba befa no sa akoda no wanhwe yi a obehwe na akosi se obewu mama common here de no na ade esenkrasefo na ene no ensemo no on point last one where a hit obeka say a hit man anu odin ma kan ya hye ye matacho efrin kwalabre mu akora ni susufu bia wanyini mpawie no said you will see ye no ni nyina ka abrabo mama sima me no boye tofa kofi dia sa no otie be ba we dia sa o sanyina sa efri baby okay ne ko wie baby okay now ye mano a ya wowo mo no na ye tete wo mo no obai yemfa nyamesuro okay yemfa ni eden yemfa de moyeyem asabatan na yempoa wo mo tie dua se nyini a wontime ntene no okay dua apapo bemu a wontime ntene no ti dua nyini na po bemu dia enya nyini ye na emu omre no fa dua sumo no
Sabafra na chance no na otime poano. Okay. E molding no, nti ye molding kwada na ye. Ye mfa tenetene. Oye bone akwada keto aka ade egu amane hunu. Onim ne woye. Obobo frafa. Enya biem no apre sa kakra. Osu keto e bia no akrokro no. Sane nyina wo de piki akwada no. Onya 4 years na. Ontinse no. Enne akwada nya 7 years biem na nani ate o. Kwada nya 3 years na nani ate. Yeah. Odu school going age 2 years na ade na ekono. Wa hono no hoso bi kura. Okay. Sana mofra no AI world mofra no. Omonya tete mofra 7 years. Enu ntie hu sede ye besia position ye ma no. Na daache oma me ya adesoa. Ye hu sede ye besia position ye ma no. Na daache wonuma me ya adesoa. Abrabo so and I'll bet in the same way. Now we still have a lot to give to you. Enti oye bad time, I feel now be a bad time. Misrao. Who share you baby a mention on all social media platforms. Misrao, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, at Nhyira 104.5 FM. YouTube no Nhyira TV. Yadim komana bedru baby abofra no aba. Connection a wone obata enu nya. Awoke kan bata de hwe wo no moma. Waria oke kan yemagu wo hwe ase a tomre bia ja no mo no ansori. Ni nyina kire bibi e wa abrabom na abrabo ene de wankasa wabo. Ye beto aso na ye de afri ha. Mafuto kaka me de mamma ne se obai. Moni nko oba ho. Sika yes nanso ti wani na hwa bofra na bosume nkono wakora no na wawo no da chinti bema so ba ne mo na mo nyina mo hwa bofra na abrabo ese ye bofri ye funo ne mo enti mesrawo ene ha ne de besi midin ade ohima bi no wasof mame ka bibi chat wani nko masom ahoma dwom kro man kwada bebre say okay owo ye no awonya 3 months na no start kodwom o kwa waja na ma house help uja baja kunu ama house help no real Bible said ye koye no no you are what you take what you say ose aduane nti nse nyame adwuma aduane ekoni pa yam no you are what you eat okay de kwada ne de kowo mu no se we nhunu mu a e de asemba abatanya ye firifie ntam ni eja ye mama maame papa okay obija ne mama ne ba se nyanti asie mu na wo papa okra nkeye na so eduru ba bia mai batanye nyadaji na nyame boawo na wo banyini no gina brane a so de awo wawo nyame sha so bejebre ahwa abrabo eno a na ye bo no nti wo so bo wo de sese ne fata nyame beboa nyame ebeboa wo eno nti me say YouTube Nhyira TV ade obeya ne say obemia notification bell no so na fe was subscribe sabe ya brebia no content ne to ma wonsa ebeka sanso na Facebook Twitter Instagram TikTok and so ya at Nhyira 104.5 ya be say share that sene ya kramo bye bye